Maramutse tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nidushake tuvuge ngo byanga byakunda umwe azagaragara katsinze undi atsindwe mu ntambara ni nko mu mukino byange bikunde ikipe imwe itwara igikombe indi kakibura nuko biba bimeze nabwo kunganya bibaho kuri final bajya no muri penalty Fardese na Wazalendo banganye naye 23 ngo barakomeza kurwana hasi hejuru. Aya mashusho mubona yafatiwe Kipupu, amwe agaragaza Wazalendo ku ruhande rw'iburyo, andi agaragaza abaturage bo muri Kipupu baremye isoko ariko ku bugenzuzi bwa Wazalendo. Kipupu ndi kuvuga ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri Itomwe ho muri Mwenga. Amakuru yemeza ko bagenzurwa na Wazalendo nyuma yo kuhava kwa M23 kandi byongera gusobanura neza ko Wazalendo itaje yonyine ahubwo iri kumwe na FARDC benshi bize muri Kipupu. Byagenze gute kugira ngo M23 ive muri kano gaca cyangwa se ivanwe muri ako karere by'umwihariko ese byayigendekeye gute? Byatewe n'iki kugira ngo aka gace gasigaremo Wazalendo? Ese banyuze mu inzira baza kukigarurira? Ndabikubwira ndabigusobanura kamwe ku kandi. Hanyuma sibyo byonyine turaza kugarukaho, ahubwo turanagaruka kuri iyi nkuru. Kongo yarezwe mu rukiko rwa ICC, irerwa n'abanyakongo ariko abanyamategeko bo muri Katanga. Bayireze ibiki? Ndabikubwira. Sibyo gusa, Kinshasa na Kampala bemereje mu byo kuzana amahoro mu gukorana cyane cyane gushaka ituze urasazogera bwa Kongo n'ibindi bice bitarimo umutekano. Atari byo gusa ahubwo Misiri ari nayo nkuru nyamukuru, Misiri na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranije gukorana, bemeranije ubufatanye. Ibihugu zombi byemeje guhuriza hamwe imbaraga cyane cyane mu bikorwa bya gisirikari, aho Kongo na Misiri bagomba gusangira ubunararibonye. Ibisasu biremereye, imbunda za rutura ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Misiri ifatwa nka kimwe mu bihugu bya mbere bikomeye bifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika. Iyo batayigize ya mbere ngo babibeshye, ndavuga global fire power, iyo itari ya mbere bayigira kabiri, ariko inshuro nyinshi uzayisanga ariyo ya mbere muri Afurika mu kugira igihugu cya mbere mu kugira igisirikare gikomeye cyane muri kano karere cyangwa se kuri uyu mugabane wose. Gukorana na Repubulika ya Kongo harimo akaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wabyizera? Ndaje mbikubwire uko bimeze byose uko bizakabaye. Uyu munsi tariki 15 abakongomani hafi ya bose bategereje ko icyo Amerika yasabye ngo u Rwanda gikorwa. Nta musirikare w'u Rwanda ugomba kurara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya agana mutangazamakuru yavuze yuko niba u Rwanda rutiteye kuri ibyo ngibyo ngo baraza kubona isura nziza ya Tshisekedi Tshilombo batigeze babonana mbere. Yavuze ngo Perezida Paul Kagame azabona isura ya Tshisekedi Tshilombo, urundi ruhande rwa Tshisekedi Tshilombo. Really? Reka ngo ikaze tubigemo muri bino biri kuvugwa byose uko bizakabaye, nta kimwe dushyize ku ruhande, ahubwo zose turebere hamwe icyo biri kuvuga cyangwa se ibiri kuvugwa icyo bihatse, tumenye ngo bintu imbere ku rugamba hari kuvugwa iki cyangwa se habaye iki. Turaza kumenya byinshi kuri imiterere y'intambara. Ngewe ndi Mungu wa Kamanzi w'u Rwanda, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze nyemereye tuzinjiremo turebera hamwe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kuri terrain, by'umwihariko duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba birumvikana. Nivyo none se twavyirengagiza tukareba ikiga? Ntacyo, tugomba kurebera hamwe ibiri kuvugwa muri kano karere kugira ngo tumenye uko twirirwa, kuko amakuru agena ibigomba gukorwa. Ndabeshyera nimba ufite urugendo rwerekeza Kipupu umenye ngo burasangayo ni bande, nimba ufite urugendo rwerekeza Goma umenye ngo ni bande bariyo n'iki kirimo kubayo, sibyo? Fardese na Wazalendo binjiye muri Kipupu, imirimo ngirasubukurwa. Buretse aka gace ka Kipupu ni agace ka strategique cyane, utakabona gutyo gusa ari imisozi ndetse n'isoko riri ku gasozi, kabona kari agace karanga gutyo gusa kuri tele kujyanye n'ikorwa bya gisirikare. Akanga kakite agace kagoye kandi agace gafite igisobanuro gikomeye cyane mu mirwano biramutse baye ngombwa.
impamvu ni eshatu. Iya mbere ni agace gahuza teritwari ya Fizi ndetse n'igice cya Mwenga. Hanyuma nanone kandi ni agace gahuza Maniema, Tanganyika ndetse na Sud Kivu. Urumva neza uburyo gakomeye. Ushaka kugira Maniema muri ntara ya Maniema nka Mambana, ushobora kunyura kuri uyu muhanda unyura Kipupu. Kwihuro ryawe munsi gato y'ahanga abantu bari kureba mu isoko ari ihuro ry'imihanda itatu. Umwe ujya Mambana muri Maniema, undi ujya kumuhora werekeza Kalemi, undi nanone ujya Baraka na Fizi. Bivuze neza ko gace na gace k'ingenzi cyane. Kugatakaza kumwe ni igihombo gikomeye cyane kuri we. Cyakora cyane cyane kuri FARDC kurusha M23 nubwo nayo itabayungutse. None bizagenze gute? Nyuma y'imirwano ikomeye, itsinda rya Wazalendo rishyikiwe na FARDC yongeye kwigarurira Kipupu, bayambuye M23 kwirwaneho batazana Red Tabara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'imirwano ikomeye, abafatanyabikorwa bavuga yuko bakoresheje imbaraga zidasanzwe, ndavuga abantu Wazalendo na FARDC, kugira ngo babashe kwigarura aka gace kuko M23 yari yakabye cyane. Bivuze ngo habaye uburyo bwo kwinjira muri kano gace inshuro eshatu. Inshuro mbere ni M23 yavanyemo Wazalendo FARDC. Inshuro ya kabiri ni FARDC yavanyemo M23. Inshuro ya gatatu niyo Wazalendo yongeye kwisubiza kano gace. Abatanga buhamya bavuga ko amazu menshi y'abaturage yatwitswe, yahindutse umunyota bitewe n'ibisasu yagwaho, ariko andi makuru atangwa n'Abazalendo bakavuga ko ari n'ubugome bwakorewe izo nyubako zo muri ako gace ka Kipupu. Kandi bibabaje cyane kuzahakorewe ku rwego rudasanzwe, aho abaturage baba civil bakomeje kuba abagerwaho n'amakuba yatewe n'intambara yo muri kano karere. Hibazwa ngo mbese igisobanuro cy'ibikorwa bikomeje kwera gace ni ikihe. Kuva ku uyu wa kabiri tariki 14 Nyakanga, kuva ku munsi w'ejo hashize, hagaragaye agahenge muri Kipupu, ikigo cy'ubuyobozi cy'umurenge wa Itombwe mu gace ka Mwenga, Sud Kivu. Abaturage bongeye kongera gukora ibikorwa zabo nyuma y'imirwano yari herutse, nk'uko byatangajwe n'inama y'urubyiruko yo muri ako gace ka Itombwe CLMGI. Bagaragaza neza ko ibikorwa byongeye gusobokorwa kandi birimo gukorwa neza ku mutekano. Nk'uko uyu muryango ubivuga, itsinda ry'abakorerabushake bashinzwe kurinda igihugu VDP Wazalendo ryakoze igenzura ry'umutekano mu mudugudu no ku musozi wa Nolemba, ryirukanye abarwanyi ba M23 ndetse na twirwaneho. Bivuga ko inyeshyamba zavuye muri ako gace kuva mu ijoro rya tariki 14 tariki 14 berekeza Imikenge nyuma y'igitero gikomeye cyabaye, ariko hakaba n'igice cya M23 twirwaneho babaye nk'akora withdraw, bavanamo ingabo zabo barahunga berekeza mu Mikenge. Bamwe bakavuga yuko batatsinzwe urugamba, bishobora kuba hari indi gahunda yatumye bajya Mikenge. Mwana bihuza kukuba M23 imaze kubona neza wenda FARDC na Wazalendo bari kuzana imbaraga z'umurengera nyuma ya Lanfort imaze koherezwa iturutse Baraka, cyangwa se bakaba barasubiye inyuma Mikenge kugira ngo bekomeza kugaragara ko bari kuri front line mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko zitifuza gukomeza kubona intambara muri Congo. Gusa ariko ku Wazalendo nukurikirana ibyo banditse kuri les sociaux, barakubwira yuko bakocoye M23 maze M23 kabona ko nta kindi kintu yakora usibye guhunga ikaba muri ako gace ikagasiga Abazalendo bakakagarukamo bafite ngishema n'isheja cyane. Muri make bumva ko nta ugomba kubakumira, nta ugomba kuhagarika, ibyabo ari ibyabo. Aka kanya tuvugana Wazalendo kuba iri muri Kipupu hari icyo bisobanura cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisobanura ikintu cyihariye, bisobanura yuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuvamwo abasirikari nimba FARDC na Wazalendo bakomeje kuba muri Kipupu, bashobora kuzaturukamo abasirikari bajya gutera mu gice kimwe na Mikenge, kuko ni ibice bisa naho biteganye, kimwe mu majyaruguru y'Uburasirazuba ikindi mu majyepfo y'Uburengerazuba, ndavuga Kipupu na Mikenge. Bakoshobora kuzatera M23 baturutse muri kino gice. Hanyuma amakuru akomeza gutangazwa avuga ko usibye ibikorwa byongeye gusubukurwa, nk'uko bigaragara ko ituze ryagarutse, bamwe mu baturage bakomeje kwimuka bajya mu midugudu myinshi ikikije aka gace. Zumara yakomeje kugira ngo hamenyekane ingano yabimuwe ndetse n'ibikenerwa nk'ubufasha. Bashinzwe ibikorwa zibanze bashimangira ko iki kibazo gikomeje gukwirakwizwa cy'intambara, ariko no kugikurikirana kandi gishobora guhinduka vuba cyangwa kubonerwa umuti cyane cyane cy'abavanywe mu zabo kugira ngo bitabweho. Nyemera gato mbere kwanza kufatanya bwa Misiri ndetse na Kongo buteje akaga, bamwe babwumvisha kumva ko ari intambara yindi iri kurebwa. Manze nkubwire iki cyego cyarezwe Kongo.
Abanyamategeko bunganira abanyekongo barimo abakomoka mu gice cyahoze ari Katanga bareze ubutegetsi bwa Repubulika ya Congo mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC ruherereye i Lahe mu Buholandi. Muri kirego cyatanzwe mu kirego cyatanzwe tariki 10 Nyakanga 2026, abanyamategeko bavuga ko ari ibikorwa 11 byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigaragaza uburyo mu bice bitandukanye by'iki gihugu hakorewe ibyaha byibasiriye inyoko muntu. Nkuko babivuga, batanze urugero rw'imfu z'amagana y'imfungwa n'inkomere nyinshi abereye muri gereza ya Makala mu mwaka wa 2024 ubwo habaga igerageza ryo gutoroka. Ubwicanyi bwakorewe i Lubumbashi, Kolwezi n'ahandi muri Katanga ngo nabwo buteye akaga. Mu mategeko Hervé Diakiyese yagaragaje ko ibyaha byagizwe n'uruhare n'umutwe w'urubyiruko uzwi nka Force du Progrès ushamikiye ku ishyaka rya UDPS riko ubutegetsi ndetse n'abo mu bwoko bw'abacisekedi abaluba bakoze ngo ibyaha bikomeye cyane bakabikorera abandi bagenzi babo. Maître Diakiyese yagize ati hari imvugo zigaragaza ukwishyira hejuru muri bamwe mu bakomoka mu bwoko bwa president mu muryango wa president. Imvugo nk'izo zagiye zitangazwa n'abo mu nzego z'ubutegetsi n'abafite ububasha bwa leta. Bavuga ko abaluba nk'uko biyita mu by'ukuri abaturage bo muri Kasai ngo badafite ubutegetsi gusa ahubwo ko ari bo bategetsi cyangwa se ari bo butegetsi. Abaluba bo kwa Tshisekedi Tshilombo agaca komokamo ngo biyita ko ari bo bafite ubuyobozi mu biganza zabo. Muri make ubungungu nibwo bwoko bukaze muri Congo, niko UDPS abivuga. Ubwo ibyo rero bahise bajyana Congo mu rukiko mpuzamahanga rwa ICC ngo barebe ko ari cyo baciramo urubanza Kinshasa kuri ibyaha byibasiriye inyoko muntu. Gusa ntacyo ICC iravuga kuri iki kirego, nta n'icyo Congo iravuga kuri iki kirego ngo icyamagane cyangwa se yemere ko ibyo bikorwa zabaye. Ariko benshi bashimangira cyane ko Congo ukurikije uburyo ifite icyitwa lobbying ishobora kuzagurana cyane cyane ko iki cyaha cyayihama, mu gihe ahubwo yo yareze u Rwanda muri ICJ, International Court of Justice, bari gurwana nakora ngo gwarakoze ibyaha by'ihonyabwoko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bijye ku by'ubufatanye bwa Congo n'ibindi bihugu. Duhere hano kuri Uganda. Congo na Uganda basanga bafatanya mu byitwa Operation Soja byo guhangana na ADF NALU MTM, ariko kuri ubu ngubu bemeje no gufatanya ingora amahoro n'umutekano mu bice bitandukanye. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Congo Corneille Anzuluni Isolokesti yakiriwe kuwa mbere i Kampala na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri iyi minsi. Nk'uko bitangazwa, minisitiri abitegetswe na Tshisekedi Tshilombo yari afite ubutumwa bwagenewe mugenzi wa Uganda. Ubutumwa ni kimwe mu bigize igikorwa cya diplomasi kigamije kumenyesha abafatanyabikorwa bo mu turere nabo mu karere imbaraga zakoreshejwe na Repubulika ya Congo mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yasinywe ku ya 4 Ukuboza Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, ubuyobozi cyangwa se ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make gutanga umwitangirizwa ngo berekane ko hari icyo bakoze ku by'aya masezerano. Nk'uko Kinshasa ibivuga, ubu buryo buza mu rwego rwo kugaragaza ko ibihano Amerika ifatira u Rwanda bitewe nuko bivugwa ko ikomeje gushyigikira inyeshyamba cyangwa Kigali ikomeje gushyigikira inyeshyamba zikorera muri Burasirazuba bwa Congo. Bityo abayobozi ba Congo barashaka gukomeza kubahiriza ngo gahunda nshya y'amahoro yatangijwe kugira ngo igice cy'Uburasirazuba bwa Congo kibone ituze. Iyo ngo Uganda nigomba kuba umwe mu bafatanyabikorwa ba Congo cyangwa se abona ko Congo yitaye cyane cyane ku byo kuzana amahoro apana kuba yanyoterwa n'intambara. Gusa ngo uruhande rw'u Rwanda go ukaba rukomeje kwirengagiza icyo rusabwa gukora kugira ngo umutekano biboneke, icyo Washington iteganya gikorwe muri rusange. Hanyuma Congo ikaba ivuga iti dukwiriye guhuriza hamwe kugira ngo Burasirazuba bwa Congo gutekana. Hanyuma nkuko amakuru abivuga ariko zemezwa, Congo ntabwo iri gufatanya na Uganda gusa, ahubwo iri gufatanya n'ibindi bihugu, iri gufatanya na Misiri mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikari, aho Misiri yiteguye gukorana na Congo. Ntabwo ari ubwa mbere ubufatanye buvuzwe, ariko ni ubwa mbere hagaragajwe noneho isanwa ry'amasezerano ya nyayo. Misiri nka kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gisirikari muri Afurika, sabi ko ifite ubufatanye na Congo
ariko ngo leta z'ubumwe za Amerika isa nkaho zinjiye muri iki gikorwa cyangwa se zinjiye mu guhuza Misiri na Congo kugira ngo babashe kuhuriza hamwe gutegura igisirikare cya Congo cy'igisirikare cy'imbaraga. Uriko ko Misiri Bwana al-Sisi na Donald Trump ari nabo bigeze nanone gutunganya inama yo guhagarika igitero cyateguwe kuri Boa i Qatar. Igitero cyagomba gukorwa n'umutwe wa Hamas. Ni bwo nzabikwibutsa. Hama rero nubundi ngo Misiri yemeje guhuza na Republika Iharanira Congo kuko utarwa X rwa Ministeri y'Ingabo za Congo bagize icyo bavuga. Ibiganiro hagati ya Republika ya Demokarasi ya Congo na Misiri byagaragaje ibice byinshi by'ingenzi by'ubufatanye mu bya gisirikari birimo guhugura abasirikari, kongera ubushobozi bw'abasirikari ba FARDC, kuvugurura ibikorwa remezo by'amashuri ya gisirikari ndetse no guhererekanya ubumenyi mu bijyanye n'ubwubatsi bwa gisirikari n'amahugurwa y'abatoza. Izo ni zimwe mu nkingi z'ingenzi ubufatanye buzaba bushingiyeho cyangwa se ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Misiri na Congo buzaba bwubakiyeho cyane cyane ni amahugurwa ya gisirikari, gutoza abasirikari, ubushobozi bwa gisirikari cyane cyane abasirikari FARDC ngo harimo ibikoresho bya gisirikari birimo ibimodoka z'intambara, imbunda, kuvugurura ibikorwa remezo by'amashuri ya gisirikari cyane cyane muri Congo bafashwa kujyanishwa n'ibigezweho. Ikindi ni uguhererekanya ubumenyi mu bijyanye n'ubwubatsi bwa gisirikari n'amahugurwa y'abatoza muri make ku buryo Congo igomba gushyira hamwe na Misiri maze Misiri ikatyaza abasirikari bazajya batoza abandi basirikari muri Congo ku buryo bukomeye. Ihambwe yatumye intumwa za Congo zishimira cyane urwego rw'inyigisho ruzwiho urwego rwarwo rwo kukabya cyangwa se kuzamura ubushobozi bw'ingabo, aho Congo yishimiye cyane cyane ubufasha bahabwa na Misiri. Ubutumwa buzatuma none mu minsi ngiri imbere umubare munini w'abasirikari badafite imyitozo iremereye ya gisirikari muri make abasirikari batoya boherezwa mu mahugurwa yihutishwa kugira ngo bongere ubushobozi bwabo bwo kuyobora bagiye gutorezwa hehe mu Misiri. Bazabe bafite ubushobozi noneho busumbye ubwo bafite, bazabe bafite ubushobozi buhambaye mu bya gisirikari nyuma guhabwa amahugurwa na Misiri yiteguye kuzayabaha. Nubwo Kai Kabombo Modiamvita akomeza kuzemeza ubutumwa bujyanye n'ubushake bwa guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Madame Judith Suminwa Tuluka bwo kubaka ubufatanye mu rwego rwo gukomeza gushyira ingabo za Congo ku murimo cyangwa se kugira igisirikare cy'abanyamwuga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'umutekano biriho ubu ngubu. Muri make ubwo ku bibazo by'intambara biriho ubu ngubu umenye ko icyo bashyira imbere kurenza ibindi byose ari M23 ikomeje gukora ibikorwa zayo ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo, aho bavuga yuko bafite icyo barimo gusaba ko Congo yubahiriza uburenganzira bw'abakongomani bose, nyamara Congo ikavuga yuko abangaba nta bandi ari abanyarwanda bateye kino gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Congo. Hanyuma kugira ngo umenye byinshi cyangwa se ukomeze gukurikirana ibiri kuvugwa ni ngombwa no kumenya ibyabaye kuri tele biri mu ibi ngibi. Ubu rero FARDC na Wazalendo nari kuvuga cyane cyane mu bitangazamakuru nyuma y'icyo bakoze benshi batunguwe nacyo. Yego bafite ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho bya gisirikari ndetse kandi bahabwa umusada wose ukenewe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo batange renfort bakoreshe ubushobozi bwabo batsindira urwo rugamba. Ariko siko byagiye bigaragara mu minsi yashize, sibyo? Bagiye bigaragara neza ko bari gutsindwa urugamba. Kuri ubu rero reka tuvuge ngo byahinduye isura. Umujyi wa Katoyi ni umurwa mukuru w'umurenge witwa cyangwa se ni kamwe mu midugudu cyangwa se centre zikomeye cyane muri territoire ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Wongeye kugenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo kuva ku cyumweru tariki 14 Nyakanga nyuma y'imirwano yahuje Wazalendo na M23 nk'uko bivugwa n'abaturage baho basanzwe bahakorera ndetse kimwe n'abashinzwe umutekano. Amakuru yemeza ko kuva ku itariki 11 nimugoroba hari urugamba ruremereye cyane rwegereye Katoyi kugeza tariki 12 imidugudu myinshi yo muri Katoyi yigaruriwe na Wazalendo. Hanyuma tariki 13 iba umunsi wo gukubura byuzuye FARDC ikubura M23 muri cyo cyerekezo. Tariki 14 mu gitondo badekarara neza ko aka gace kagenzurwa bikomeye cyane na Wazalendo na FARDC mu buryo bwuzuye nomo M23. Na M23 ukiri muri ako karere Katoyi ni umujyi uri strategique
muri Masisi ubizi cyangwa se utabizi usabwa kubimenya ko Katoyi atari agace koroshye. Katoyi kugira ngo umve neza uburemere bwayo, uyu muntu uyifite abisa naho aba afite uburyo bwo kwakira ramfall ziturutse mu bice bitandukanye, ari ibice by'amajyepfo ya Walikale, ari ibice byo hagati muri Walikale, ari n'ibice bya ruguru turuka mu gice cyegamiye Rushebere, ndetse bikaba bishoboka cyane cyane ko ufite Katoyi ugenzura Kinigi ukaba nakomeza kugenda wigera imbere ugana muri Rubaya. Ibi rero bisobanuye ikintu gikomeye cyane kuri M23 gutakazwa k'uyu mujyi wabo, ukajya mwoko ya FARDC, byongeye gushimangira cyane cyane ko n'ubundi we kwirya isata burenge ketse ikoresheje strategy zihariye kugira ngo warwane urwo rugamba muri ako gace bataza gukubitirwa na FARDC ndetse na Wazalendo bagatakaza byinshi. Nkuko amakuru abivuga, igitero cyatangijwe n'abarwanyi ba Wazalendo ubwabo bo mu itsinda rya Lower Rwanda mu gace ka Walikale gaturanye nako karere nkuko nimaze kwikubwira. Mirwano yari ikikije nanone ibintu za Fast M23 Katoyi, aho urusaku rw'amasasu menshi y'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kuva mu masaha menshi, ariko Wazalendo bari baje bikwije. Wibuka ko mu minsi yashize Wazalendo bigeze gusohora itangazo bavuga yuko kuri ubu ngubu bagiye kuzira Rubaya n'ibindi bice byose byo muri Masisi, kandi bitandukanye nuko byagenze mu minsi yashize. Ubu ngubu nta kongera kugira ubwoba M23, nta kongera gutinya gugaba igitero mu bice bitandukanye za M23, nta kongera gutinya gufata ibice kamwe ku kandi. Ikindi kandi bakavuga yuko nta kuzongera gusubira inyuma. Nyuma gato hamenyekana amakuru yuko hari abasikari 270 ba FARDC binjiye muri kano gace batutse muri Walikale, hari nk'abasikari hagati y'10 na 12 b'Ababiligi. Gusa Ababiligi amakuru yemera kwemeza ko bajya basubirayo hakaza bakeya bo gutwinga cyangwa se imyitozo aba Wazalendo na FARDC bagomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu minsi yashize ubwo habonekaga umurongo munini cyane w'abasirikari benshi baza muri no byerekezo, harimo n'abikoreye imbunda z'imisada, hibajijwe icyo bigiye kumara. Gusa hari muri cyagiye cy'urugamba rwari rurimo gushatira mujyi wa Rubaya n'ikirombe cya Rubaya, yavugaga yuko FARDC na Wazalendo bagiye kwigarurira. Nyuma gato twumva ko basubijwe inyuma, ariko bizayikoresha nibyemenyekana neza byahise birigitira. Kuri ubu rero vuga yuko bongeye gutangiza intambara yeruye kuri M23, kandi noneho uburyo bari kwirwanamo ni uburyo buri strategique cyane bitandukanye n'ukuntu mbere barwanaga. Nk'ubwo M23 nta kintu yigeze ihindura ku micungire yako kare ka Katoyi, ahubwo yagiye yoherengera ibikoresho bitewe nuko babonaga ko igitutu cya FARDC na Wazalendo kikwegerana none Rubaya. Abo ko bahambuwe na Wazalendo ubwabo byongera kwemeza ko hari ikibazo gikomeye cyane kuri M23, ndetse gishobora gutuma bisanga n'undi mu rugamba rutorose rwegereye umujyi wa Rubaya n'ikirombe cya Rubaya muri rusange, abatumvaga ko agomba kubera imirwano. Wazalendo na FARDC bakaba kwije bagomba kuza koko kandi nta kubatangira. Ubukana bw'imirwano bwateje ubwoba abaturage ba Katoyi n'imidugudu yikikije. Abaturage benshi bahise bahungira mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, batinya ko intambara ishobora kwiyongera. Birumvikana bumvisha ibisasu biturika, bati none ngo turakomeza kuba mu nzu rero tukomeze twibera aho ngaho gutyo gusa. Ngo gukomeza kuba muri iyo nzu cyangwa se gukomeza kuba mu ngo zabo mu gihe urugamba rutifashe neza, se ibintu bitameze neza, urugamba rukomeje, imirwano ikomeye irimo kuba mu bice bitandukanye, babona ko bishobora kubazanira ibyago biremereye. Ndavuga abaturage batuye muri kara karere ka Masisi hafi ya Katoyi ndetse no muri Katoyi ndani, aho bahise bafata icyemezo kidasanzwe cyo kuvuga ngo reka duhagarike ibikorwa byacu tujye mu bice twakumva ko birimo amahoro ndetse n'umutekano. Kugenda kwa abaturage birumvikana ko ngo byari umugambi ukomeye cyane wo kwirindira umutekano cyangwa se kwirindira ukurinda ubuzima bwabo ngo butagwa mu kangaratete k'ibitero byari bikomeje kwisukiranya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ari ibitero byinshi by'urutavaho, ibitero bikomeye cyane bikoreshejwe imbaraga nyinshi za gisirikari, aho abasirikari ba FARDC, abasirikari ba Wazalendo, abasirikari ba M23 bakoreshaga imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bakomeze ibitero zabo mu gice kirimo M23, ari nako bakomeza ibitero nyirizina mu tundi duce twose, bavuga yuko bari gukumira ko M23 yakomeza kugenda yigarurira utundi duce. Hanyuma nkuko bigarukwaho ku bindi byerekezo, amakuru aremeza yuko ubu FARDC iri kubyinira ku rukoma. Amakuru avuga ko Abazalendo batsinze mu kwirukana inyeshyamba z'M23 mu mujyi
bivuga ko izi ngabo zasubiye inyuma zerekeza ku ruhande rwa Ngungu mu gihe abazalendo barimo gukomeza ibirindo zabo kugira ngo bakomeze kuba muri ako gace nta gusubizwa inyuma kubayeho cyangwa se nta gutsindwa kubayeho. Ibyongereye nanone ubwoba bwinshi bw'uko M23 ishobora gutakaza uduce twinshi cyane muri kara karere. Ubu nukuvuga mu duce twinshi cyane twa Masisi, uduce twinshi, imidugudu myinshi ya Masisi iri kubamo uburyo bukomeye cyane bw'ibitero ndetse n'ihangana ritoroshye, aho biri kuza mu buryo bwa gitunguru, mu buryo butunguranye cyane, bikaba nkaho bitari byitezwe ko urugamba rugenda nk'uko ruri kugenda, intambara ikaza mu buryo butunguranye cyane. Hanyuma rero bakomeza bahamya neza cyane ko, ndavuga abasirikari ba Wazalendo na FARDC, ko bari kugenzuza kano gace hari ikintu kinini bivuze ku rugamba. Icyo FARDC ndetse na Wazalendo baza gukora. Makuru avuga ko Wazalendo batsinze mu kwirukana M23 mu mujyi, bivuga ko izi ngabo zasubiye inyuma zerekeza ku ruhande rwa Ngungu mu gihe Wazalendo barimo gukomeza ibintu zabo kugira ngo bakomeze kuba muri ako gace nta mananiza cyangwa se nta kongera kukavamo. Ku cyiciro nta mibare yemewe yerekeye abahitanywe n'ibi bitero cyangwa se ku bikoresho biratangazwa. Makuru aracyagoye kwemezwaneye bitewe uri muri aka gace ka Masisi ari M23 ari FARDC nacyo baravuga ku cyabaye nko gusa nyirizina aganza FARDC. Nyuma nkuko bikomeza kuvugwa, gusubirana kwa Katoyi yasegongera gufata Katoyi kwa Wazalendo bije mu gihe habaye imirwano hagati ya Wazalendo na FARDC mu titwa Masisi na Walikale mezi menshi. Iyi mirwano yateje abaturage kuhunga bagahungira mu bice bitandukanye, hanyuma ibikorwa remezo ko bigahagarikwa kandi yongera ubukana bw'ikibazo cy'ubutabazi mu duce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru, bigaragaza ko umutekano ukomeje kugaragara muri ako karere ari mukeya. Ari navyo abaturage bahera bavuga yuko amahoro kuyabona bisa naho ari indi nkuru, biragoye cyane. Amahoro ntabwo bayize mu buryo bwuzuye muri ibyo bice cyangwa se muri kara gace ka Masisi ndetse by'umwihariko muri Katoyi n'ahandi. Muri Gasake naho indi nkuru ni uko ngikirimo kuvuga, nyuma y'iminsi 3 y'imirwano Wazalendo ubiragenzura Kasake yo muri Masisi, kagenzura na Lumbisi muri Karehe nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Habayeho agahenge kwa 13 Nyakanga bituma bamwe mu baturage bagaruka buhoro buhoro. Ako ku itariki 11 cyateke 12 wari umurwano utoroshye cyane waje gutuma Kasake M23 bayivanwa abasirikari bayo bigira inyuma, agace gasigaramwo Abazalendo. Mu gihe muri Lumbisi ho n'ubundi byasaga naho hari harafashwe na Wazalendo nyuma kwava kwa M23, ariko Abazalendo baza kongera gusubira inyuma. Mu gihe basubiraga inyuma, hari amakuru yongeye kuvuga yuko M23 yongeye kudeployingamwe abandi basirikari. Gusa FARDC na Wazalendo batangaza ko batazabyihanganira, bazakoresha imbaraga ziremere kujya bongera bisubize ako gace. Ari nako byaje kugenda, agace bongera kukisubiza cyangwa se bongera kukinjiramo barasa, birangira bagagaruye cyangwa se bakisubije. Uko babivuga kuri ubu ngubu aka gace ka Lumbisi kari kugenzurwa na Wazalendo nyuma kukirukanamo M23, kandi bikari kuvuga yuko bisa naho hari ikibazo gikomeye cyane M23 yahuye nacyo, bitewe nuko nta wari uzi ko ishobora kwamburwa agace muri Kalehe. Uko Kalehe ni inzira, ni irembo rinyurwamo n'abasirikari ba 23 baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru bamanuka bajya nko muri Kavumu cyangwa se Bukavu, ariko banyuze yo ku butaka. Rero kujya agace nk'ako ngako gafatwe na Wazalendo, baramutse bafite ubushobozi bwo kugakomeza kugafata mu biganza byabo, bagiye gutuma inzira yo ku butaka ya M23 yo kuzana ibikoresho n'abasirikari idakoreshwa cyangwa se itabanyabagendwa, bitewe n'ibyo bitero bikomeye cyane Wazalendo na FARDC bagabye, hanyuma agace bakakigarurira. Bagiye gufunga cyangwa se gukumira M23 kugirana connection n'igice cya ruguru, abari muri Kivu y'Epfo kujyana connection na Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga muri Kavumu na Bukavu, kunze yo ku butaka ikasigenza imwe rukumbi yo mu mazi. Kandi nabwo icyo gihe bishobora kugorana cyane kuko FARDC ishobora guhitizana imbunda zabo kazitereka hafi y'inkengero z'amazi
bakakibasira ubwato bwa M23 mu gihe bashatse gutanga renfort muri Bukavu, muri Kivu Majyepfo muri rusange. Ibi rero benshi bagahera bavuga yuko akwiriye kugira igikorwa kwa M23 niba nayo yumva yuko ikeneye ukomeza gutekana. Bitabaye ibyo ngibyo yaba ari insinzi FARDC na Wazalendo bari kugeraho bamanje gufata agace k'ingenzi cyane, bavuga ngo na gace gafite igisobanuro gikomeye ku bindi bice bisigaye depfo, bavuga ngo uturutse muri Kare ubwo ni muri Kabare ndetse ukagana no muri Kavumu nyirizina. Yisobanuye neza ko ari igihombo gikomeye cyane bagiye guteza M23 ku buryo bwa deployment, atari byo gusa ariko no kuba bakomeza bagakora intambara epfo ku kibuga cy'indege abasirikari muri Ikobo. Ni groupement Ikobo bivuga yuko kuri ubu ngubu FARDC yoherejeyo abasirikari benshi bo kujya mu myanya yavuyemo M23. Nabyo benshi bahera bavuga yuko hano haba hari urugamba rurimo kuhanuka, haba hari intambara ishoboka gutangira mu minsi ya vuba cyane muri Ikobo, bitewe no kukuzanwa kwa abasirikari ba FARDC. Ariko M23 bavuga ko iraza kubyihanganira. Umuzekorwa wibanze muri societe civile ya Walikale muri Kivu Majyaruguru yavuze ko abayobozi ba Kongo bari kohereza vuba vuba ingabo za FARDC mu matsinda ya Beresa, Kateku, Bukombi, Rwanda, Rusamambu mu itsinda rya Igobo mu murenge wa Walinyanga, nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zitangajwe ko zivuye muri ako gace mu mpera z'icyumweru gishize. Ibyo FARDC bahita bakora ni on speed ku muvuduko uteye ubwoba, basoherezayo abasirikari benshi n'ibikoresho byinshi kugira ngo ariho bahite bahigarurira iyo myanya, bahite baziba icyuho yo gusigaramwo ubusa, ahubwo ariho bayisigara mu gihe M23 yagendaga. Nkuko bikomeza gutangazwa, nkuko bikomeza kuvugwa n'ababibonye, uyu muryango w'abaturage societe civile uvuga ko gahunda yo kwereza abasirikari ari ingenzi kugira ngo umutekano ngo utu duce ukomeze kugaragara, kugira ngo ibihumbi n'ibihumbi by'abahunze imirwano bagaruke mu ngo zabo. Bavuga ko kuza kwa FARDC bari kwifata nk'ikintu cyiza, kuko ngo bashobora kuza bakarinda umutekano muri ako gace, hanyuma bavuye mu byabo bakagaruka mu ngo zabo, bakagaruka mu byabo baturutse mu buhunzi aho bahungiye. Mu gihe batarimo byabiteye ubwoba ko isa kwisa n'ubundi imirwano yaba, ariko n'ubundi ntago ari bose babyumva gutyo. Bamwe bavuga yuko ibinyabwo bigiye kuzana intambara itoroshye, ihangana rikomeye. Societe civile yagaragaje ko ishidikanye cyane cyane kuri kwirikurwa rya M23 muri kara gace. Perezida wayo yitwa Fiston Misona yizera ko bishobora kuba ingamba zo guhindura imiterere y'imikorere, aho kuba kuvanwa kw'ingabo zabo nyakuri muri akara karere nkuko benshi barimo kuzibwira. Yagize ati Fiston Misona, kuramagana icyo twita amayeri yo kuyobya uburari no kuyobya abantu ku bijyanye n'icyo tubona kuva kwinyeshyamba za M23 mu duce tumwe na tumwe twa Ikobo. Turamenyesha abene gihugu n'amahanga ko abatera Kongo barimo guhindura ibirindo zabo no kongera imbaraga mu ngabo zabo n'amasasu kugira ngo batere ibirindo by'ingabo zacu shyikiwe n'ubutegetsi ndetse na VDP Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Akomeza bagaragaza neza cyane ko batizeye neza ko M23 yagiye neza cyangwa se yavuye muri ako gace ku buryo bwiza, ahubwo ngo yaba yabikoze mu buryo bwo kuyobya uburari ndetse no kugira ngo yitegure urugamba rutoroshye cyane kuri FARDC n'aba Wazalendo. Kubera iki kibazo, societe civile irasaba abayobozi ba gisirikare kwirinda icyuho icyo ari cyo cyose cy'umutekano gishobora koroshya itahuka ry'inyeshyamba cyangwa se gushyiraho indi mitwe yitwaje intwaro